sir subject dio tai deputy pu ni je merit list ong khorjak mani jabulo जों नुगैमान का कबामा हमारे के जे कैसा पॉइंट कैसा एडमिट कार्ड नंबर उनके 21,412 आरो जों नुगैमान का जे आ एडमिट कार्ड तो बो परीक्षा रजाकिया ब्लैंक इनका अब बाहर के मेरिट लिस्ट आ जे नंबर निका नंबर थाइमान एक्चुअली अब जे ब्लैंक नुगैनी अब जिनी ऑफिशियल वेबसाइट दो ताउ कुनो जों एडमिट कार्ड रो नाइमया tabu actually students rock candidates rock borok private website ose borok nayo chini official website do inke tabuk jeng abono hide kai ka bui public dai nice nai meya jeng chini website do abo tabuk hide kai jak se kintu 21412 abo inke Butia Deborma Bupani Bumungke Bisomuni Deborma Bo Bisalgor HS Schoolo Porikha rejak tai bo qualifying mark manjak je borok private website dot nayei sanai rok by number krei details krei bumung se krei nai sanai rok borong ni bagai ang san mujungo obo Butia Deborma Bisomuni Deborma Bisalgor HS Schoolo bo porikha rekha bo qualify bengjak 21412 roll number jeta narok je samani abo private website ya chini thani abo totong bo porikha rekha boni attendance betongo tai boni result rok bo chini thani tong inke sir tabuk om haike je Alaga just abo sudu ya do 21412 ya tai kaisa betong 26259 ini tai kaisa bumung betong bong ke Pollop Debnat bupa nen bumung ke Subas Debnat bong ke Berian English Medium School Mandayo bo porikha chukka bo qualified no uduita number ang social media onuk ka boy share kailai mani kuno detail se kre borok porikha se achuk ya bahai ke qualify kai mani abo bo private website on nai borok abo ai saka ang samia kintu sini thanile abo toto tong 21412 by 26259 rule number kai nei no tong inge tabuk aja gani tabuk je TTA disini je website tamani admit card je tong tamani tamni bagi hide klajaka tabuk oma hai je controversial oma ke nui tamani holo bo scam klajamani bagi no oma hai ke website je admit card hide klajaka public ro open ni nai mali mane transparency krika scam klaimani bagi tamo phirok mo actually jeng a admit card rok tau phan judi tongke tamang kamu je chini soiso pass tabuk je qualified candidate rok borong ni details kaisa chegoi sabo borok pass engkai na joto boi check khai nai mano borong ni admit rok tau pan chini website do judi tongko inke oro anybody je kunu borok pan dui number khai man nang le pass engjak ching norang redi nana pass khai rewan no inoi line khai di ching bai inoi obahai irregularities khai nani chance tong aboni bagai no u admit card no ching tabuk public ni bagai ching hide khai mani narok je kunu Sunday tongke narok phai anytime chini office of phai nai phai man no abo borok sabo bo porikha de reka bo narok boni attendance ba nai phai man tai chini website ba narok no pnugan no ching je hide kai ka ching le nai man kintu public ni thaning ke ching hide kai ka karon inke u result je remani by borok abo khai man no onek kisu khai man no inai no ching tau hide ma khai ka tabuk opno tui to tak baiba je exam bong ya ko abro ka bupro ko thaijak no bobo hai initiative na harjak jeng 20 tarik rok abo nisimi jeng baiba jeng nai jeng asa kayo ek sapta ba 10 din bising no jeng abo khai nai baiba na nai chini baiba inke jeng team already approve unjak jeng team
kai tham khai team khai nai lottery system nai sabo board team sab no interview na nai abo kep Simon gla je din pungo interview ni age adino board team board roll number no interview na nai adino se Simon nai abo ni age board team board roll number no interview na nai kep abo Simon gla abo actually Chini Honorable Governor of Tripura bo suggest khai ka abo hai narok randomly khai sab board team bo interview board sab no interview na nai abo o nuk yatei o KBC yate abo hai narok khai ke sob che ham nai ne Chini Honorable Governor je suggest khai abo anusare no chingbo chini personality test by interview plan khai ka 20 tarik ni simino cheng nai gisaltai kisa sing nogoi manka Maharaja Pradut Kishore social media o fai samani cut of mark dine bo samani yaglono cut of mark je board ni percentage declare khajaka aboni sekan gatang bagai khajakliya actually cut off mark inke usually narok TPSC result ba onno rok pan narok nai ken nai di borok roll number simi sero bo roll number rok written qualifying ka interview ni bagai ba means ni bagai inai borok just roll number simi sero TPSC ropan je kuno SSC ropan specific cut off mark by abai notification ni loge borok usually reya aboni bagai biceng berelia chini maras samani pore jeng ulo mia korejendam khayai jeng reka sabni besek cut off marks jeng je khaimani narok saimano total besek ST candidate tong total SC besek candidate tong total UR candidate besek tong aro chini result of already besek percentage man nai rok besek tamin mani songkha abot ching already result chini result of mia result ni correction damo already tongja narok nai mano gasarte gisa je result rumani bismo chung nokui manka you are 65% ST 61 ke SC 52 omte ke je cut off mark result mani wo aro tipra sarok no obahai ke je edisini bukhakti sitlangjak mani ba gobang talent signature rok no jodin rna thangkang ke tabu oro 61% je cut off mark yang SC ni bukhakti nge 52% cut off mark noi thong ke tamni bagi haje khlaijaka public je main sing mani main public rokni je prosno actually narok saimano chini written examination ole chini ST candidate bangka narok saimano qualified candidate bangka so chini ST ni cut off 61 angka whereas SC rok ni ke only 52 ongai thangka candidate songkha bekom chini ST song qualified ang manisuk asuk SC rock comparatively lia abon bagay borong ni cut off mark 52 angka actually narok Simon cut off mark inke lowest mark se 52 inke joto SC 52 ya 52 ni saka manai rok aborok se inke 61 inke ST ni bagay inke 61 ja ST ni inke 61 ni simi je saka manai ro tai UR ni inke 65 minimum mark 65 ni saka manai ro tabuk UR ro chini ST ro kabang ma already manjak UR 65 inke 65 ni upor chini tiprasa UR ni qualifying mark manai tiprasa kabang ma nubjak ka tar mane chini tiprasa ro written examination no comparatively kaham khaika gitabuk obahaino koktoma kasai phaika je scam oro bahaino tai waisa katal ke scam ongkung thika ke jeng nugui mankha amai ke social media ra go je additional siuni account by kaisa NGO yakam foundation no 1,51,998 টাকা abongka 7 tarik posisi 1,51,000 aboy ke actually yakam ni account ya ani account se आपका ang nije khud
jokon question print kai nani tang pro pai ang nije tangka yakam ya jeng yakam no ingke just third party payment ni bagai jeng use kai mani prosno yakam print kai ya karon third party tam ni bagai makai mani karon ingke jeng honorable governor jokon ano boka ang recruitment board chairman Manipur bon nije ano ringai nung bahay ke kai nai ni plan rok tamo inoi tai suggestions rok borka ani plans rok nawe bo ano singka nung tau prosno se leak ung paijak ingke tai sa leak ung yatui nung tam prostuti naka bahay ke kai nai ni prosno rok le asik 26,000 applicant tong maniba asik prosno kubang nung boro print kai nai Tripura de kai nai bayre de kai nai ingke ang aboka ang saka ang bayre no kai nai nei ang abok plan kai mani ingke bill rok le bay kerenai ba nang case derenai na abo bay renai ne ano singka ingke ang saka case le bay renai case le ria abo office truth bill kai nai ne ang saka ingke office truth bill kai ke nang bo preso prosno print kai kan ini office ni brok Simon Glak de ingke ini office ni brok a preso juga kai ke tai sa prosno lik ingke le ingke ang saka bobo hai chanai his highness no sungpron ke his highness chini governor no suggest kai ka third party payment pan chanai abo ingke ke ini bisas ni third party payment ingke tai ke besilia ingke ang Yakam Foundation Binoy ani trusted friend boni NGO Yakam Foundation boni trute borok no just borok ni bungung orang deka borok je press actually je press ang tangai print kai mani abo arowo borok no renani bagai just confidential ton nani bagai karon ingke age prosno leak ngai no main exam cancel men asik borok osubidang ka abo confidentially kup strictly kai ton nani bagai no third party payment just yakam no jeng use kai ka yakam oro kuno prosno print kai ya prosno ang nije se ani pen drive pai tangai preso ang nije se tangai reka ang nije print kai 4-5 din tongai ang pai ka enggak sir tak kau juga take a question tong tadi ang yakam ni ti ang taisa sawano tabuk edisi authority borok abo kai mano they can always inquire de borok todon to kai nai mano Yakam Foundation actual je press print kai nai rok besuk bill reka dai Yakam Foundation besuk bill reka oro kabang rang de naka yakam hinai borok todon to kai tung karon ingke je preso ang print kai mani borok ni standard rate tomo asuk page ni prosno asuk songka print kai ke besuk khorcho thangnai joto abo saimano standard borok ni rate tomo press ni rate chini orok besuk prosno print engka abo ni onusare de rate naka borok printing press rok na kabang ma rate no ruwe naka abo todon to kai nai tung ang rok clearly san ni tango je aro press print kai mani actual money no jeng yakam ni account to transfer kai mani abo inke 10 lakh something u prosno print kai nani packing transportation joto milewe abo khorcho sir ta question sir take a question public ni jara account yakam ni account use kai jaga sir nin account use kai tang yakam ni account use kai jaga sir ani account direct use kai mani ke actually ang nije pan bahai ke matong abani bagai ani account no use kai li ani account nije ni account to chairman nije ni account use kai mani bolte ang I did not feel nice karon jeni honorable governor nije ba suggest kai ka third party payment kai dina tau verify kai tung check kai nai tung
rate kebang den naka na orang scam khai mara tong scam khai mani de to most welcome no problem je press ni ang print khai tuk mani presso it is very standard press Chini Tripurani ang university ni Bumungrok ang mention kaya kintu Chini Tripurani university rok press nino borok ni question rok print kayo. They are very professional, borok kup confidential, ethics maintain kayo, borok pros norok print kayo. Norok joto Simon kena Chini question ni standard rok bahai ke packing kay ka bahai ke abo, including OMR ni carbon copy. Norok Simon no tahu question bibinno porika TPSC pan je kuno porika ropan OMR ni carbon copy ke berya kintu Chini pros nowo carbon copy tongo naidi karan bo OMR submit kai ke boni OMR ulode bui de manipulate kai me yate jeng borok no OMR ni carbon copy sohor ka ingke tabuk Chini result rok judi bui asik scam in mani rok abai judi tongke borok ni carbon copy tu bui payo challenge kai di ine ang sajak phung ni ang achuk jak tini duijon simi se payo borok score borok ni score 9 ang saka norong noba norong ni OMR sheet ni carbon copy rejak norok busuk score kai ka abon norok Simon no ingke abot tu boy nai pai di norong ni result judi chung dui number kai mani tongke inai sajak duijon simi se payo yang le social media rok ingke kuplung pura scam kai ka abo kai kai uduijon pai nai rok ni ang nai ka kroksa ingke abo tamin mani das bo ingke actually acid kanani bagai tong mani bo acid ni jaga UR ke ba boni ingke tamo UR markso boni pailia ingke boni number qualified candidate of pailia abo hai kroksa man katini painai tai kroksa ingke boni marks just 61 cut off in case 60 marks man nai ba ek mark ni bagay sonde ngoi pai nai ka jung penuk ka bono so you can always come and check narok besuk mark man kan only OMR sheet copy tu pai di jung nai rowan penugan narok actually besuk man ka sir unke tabuk bus kami 20 tarik ni ya gulono baiba taisa exam pinai tabuk to student rok ba hai ke candidate rok je abo hai confuse ngai tongani bukha udrumudru ngai nai scam ka ne ma ke kabang ma ko ka sai tongani tabuk board ni phasing te ni tang saklai mung tong nai kuno confusion kroi poriskar oro ke asik allegation kai nai rok ang salsa chu ke phaiable written rupai di objection rupai di ke kuchu phaiable phairak ya de tamusia ang ba masaya borong no warna ya bunai ang phai di nei no sao ke phaya kuno confusion kroi kuno doubt kroi result is free and fair ke 1% pan corruption ke oro raise khai me ang challenge khai borok proman khai man ke borok narok wanan nang ya interview ni bagai prepare khai di narok eligible abon bagai narok man ka tai confuse nang ya interview ni bagai narok kam prepare khai pai lai di oro tai kuno confusion kroi narok saimano narok ni merit besuk tong abon ni bagai chen narok man bui je sapan bazaro sathe hani age personal leak mani bagai tabu personal leak ro ungka NGO ro ngi chute se print kayo NGO ro maya ene sa asik kok kabang sanai ro narok phaidi beskango ano proman penuk di je manka ba narok qualify soiso pass jon qualify candidate tong narok ni atio sojon ro betong kana krok sa krok ni borong no sungdi juga juk nai di borok tik eligible ya so students rock jara qualify kainai rock kunu wanana ni kre narok ni 20 tarik ni simi chung interview as per schedule no chung kainai ni chesta kainai unless untoward incident rock okay chung atarik ni simi no chung cheng nai chung narok ni interview ni bagai chung abonai tamin mani lo schedule renai bo tarik on rong ni interview kainai bo chung narok na schedule
interview schedule chini website on ching upload khaina sir tabuk je 605 jona je merit list tiklajak mani botni phasing te apuno final ang khatai kuno apuno rate phasiga naam har kuno to actually ang sable judi genuine case rok judi phaike hoito chung authority no phunugoi maybe we will have to rectify about TPSC rok bkhayo jemon thaising ang sajak kroksa das sam das bo phaika boni UR phunukjak actually bo ST boni certificate so phaye jomarka ang ano UR phunuk mani ba ang qualify ang lia actually ang ST se an application SC sir or SC se ang SC se an application of SC se inke by genuine case rok jodi phaike chung borok no deprive khai me able by jodi ek duita genuine case phaike chung notify khayan chung authority ni biskang put up khaye rok sai manan otherwise je tamen mani 600 pass je chung pass result declare khai mani abon numbers rok sir take a question sir final answer ki riya kare there are result published khaija ka ne take a allegation ka samane sir mane without the website answer final answer ki riya puila for je correction khai mane ya golo han sajak mane actually narok saimano by competitive exams ro mani pore borok answer ki ro chung be exam ni pore answer ki upload khai ka chini website upload khai chung time reka pas din time reka narok ni kuno answer kini against on narok abot sathai tongke sadin awai kabang ma students phai ka brok ni sathai rok saka inke discuss bekai ka kabang ma rok bai ulo chung aboka nai u answer kiro examine khai finalize khai ka abon ni pore je final answer kino u je age provisional answer ki ramani ajaga no final answer ki rejak inke students rok answer ki publish kaya hin maniro abo actually not correct chini website on id jung TTADC website on narok tangke oko documents so tangdi documents so narok tangke aro kabang ma option tuma documents ni bisingo recruitment ni documents related narok naike protom sobche sakano answer ki nei reject tong already je final answer ki already reject se abo brok chini website rok na ya we brok hai samani abole ungya sir inke tekisa admit no tuino je kaisa katal website ko khlai je aba hake bibram to khai tongmani je katal a website snamai khai tongmani apni tile norok ni board ni phasing tei kuno initiative ba affair khane nam hai kuno nana haja ka process actually cherai rok much confused ing mani ke private website kaisa tongu aro tau pan chini age chung admit card rok students rok no print kaina ni bagai subida kaina ni bagai jan admit rok print kaina bagai subida kai khulok tong pro chini data sab jani khok mani khana ike chini data rok nai bo alka website private website khulogoi tong chini students rok a website on nai no bo bumung kroi bo number kroi rok hinai tong nai rok a private website nai no kai inke a private website sab angka tabuk chung tonon to khainai ang authority ni beskango ang putap khainai actually obo kabang ma students ni details aro tong mani bo khogoi aro chini TTADC ni data bo separate private website kai mani abole illegal so I think legal action boni against so chung nanani nangnai karon ke public no bo bibranto khai tong confusion tu a website ke tamo website bumung website ni bumung ke abo kisa manai nai a website ni bumung ke render https://adc-admit.onrender.com inai onrender.com inai SZDO admit card inai bai kaisa tongo cerai rok obo rono nai confusion ongai tongo okay ADC authority ni website ya bo private website ठीक है